Ki Khubor Ka Bate Se TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. President ka Meghalaya Football Association uba Hamlet Doling habalet banlong kumukong san hakasngipli parda ya kamairang Super League 2025 ula IT hakapendeng umyong District Sport Association ya ka ambulance kabaula penyo lingba ka Chief Minister Special Development Fund ya kanika ambulance uba Hamlet Doling ula penyo hadin nyaw banay ba ula kular ya ka PDSA kata hakapor ba uwan banlong kumukong san haka final jong ka Super Division 2024 ya kamairang Super League 2025 bala penya da kapendeng umyong District Sport Association la pli perda haka arpsautrik unaitung arjar arpsan da ka jingele ka hapadeng ka Mission SSCC persya ya ka Mission United Football Club haka ba ka Mission SSCC kala job da argo lanot ya ka Mission United Football Club uba Hamlet Doling habakran hakani kasngi ula ay kublay ya ka PDSA kabala tre shitom ban kentiu ya kisamla haka jingele akay football bat ulaong baling ba ka jingdon ya kili kibakum kini balala ban seiru ya kirang yele akay kibatibet bat ki klub kibayora ya kanam lado kenyo ban yeshem menta haka Meghalaya State League kabadai ka lempung yele akay football kabahedu haka jala Meghalaya haka nixni pli nalor uba Hamlet Doling kibalaya don lang kikintop yau MDC kamairang Nongklaw constituency uba Equator Nongrang u president ka PDSA uba H Lambok Nongrang u secretary uba Rezen Nongsiet u advisor uba Bornats Emyong u tournament director uba Yai Batskem Marwen u chairman ka tournament committee uba Talat Borson Maulong nalor kiwe kibala syakot ngobha Nasim deklar kebu dapat kap yang ribon kabalang kedak kejimprat ba yang di ambulans kebal air pang saka peneng yang District Sport Association namta kecil kam kejoka bagi skam blay norkat baru kerku ya association baru bagi kali kalong tidak baik baru dia di semua. Lembaga ni ka supervision bagi peluang menta kebolong mana kenang job jangan ni kenya pada simenta hawai bat ka Meghalaya State League kenya ni ka league ka hai apor ka Meghalaya hi bro kuwei bat ka sabnai ku play association lengwa jishim kya kalong ki peluang ni hukum league ni sejo ki club ki champion bersimenta hakini ka Meghalaya State League pada kurang itu hari kapor kumar pitip okay jalan Meghalaya kan sepertiang ya ke National Games harus nem arajar artunyo nabi yang likum KMP lentang la persya malai kalian kasihan ben berjua ben ye ki player bertebet lengba ki bakum kini ki league per ki bak asal ki peluang ginta berkelama nama orang di National Games kalau apa Meghalaya Nira kuat bagi jalan Meghalaya sini ke tim kanyo ya kejengjo. Nira persang merda kalian. In skau dan in yet player ki batbet. In sekat ya trail. Bagi saya ke coaching nota jongki. Nalor ki coach ki batbet ki baramba ki gilan to jalan Meghalaya sini. Minta in persang banara ru ki coach ki baramba. Ki barang sini kai nalanda ki player football jongkasti kasgi. Namagi kuat Bagi Meghalaya akan dikasih national game belum ajar beliau iba beliau ya kejengjo. Terkadang ikut ya kejersan cik babuan belang cik paiba bahkan bangun untuk association bertraining berbeda hoki gini nama orang pada lebih gini itu yo yang peliar kembali. Tetapi yang juga keluar ke sebelah kita sisi Ifika Association
pada kerbau kita ganggu ini kas pali kopi kalong kebajak pada baik bat kebiaranti bat kebau mana kini kami kasihan balikong lawan kasihan balikong hamdi mencuci bersaki kali kejongpi pada rupa laporan hong bana benda kepada mumium disease pollution dan persian ban pria ambulans balai nomor bahagia kai football ambulans kolong keberangkam bali bandun nomor limtip ke bencana di kai football kemerjadi kiasi kai fu bende dalam ni beran ambulans sajan kerbos ke nam tak pia football ada yang masuk kemen masuk tenat bagi ai kemangga kular tak sim berkambangan menontak sim pengaruan lala oleh penyo jadi ambulan lemba uci besar bagi sekian ke ambulan sekarang jadi kepada mumium disease association but kali ambulan kena jadi nam tak kasih lebih pada ia aji start juga association kedua berpegang ya kali ambulan kali dia bagian kulisibun perangnya seperang pada mumium disease association naklian kembali ngedar kali bi ini betul ni bergenai kerjaan ni, habang ingin dia bersai dan sabapong jauh semula haji lekai buat. Wat penleno yakni kakabu ki sopti etho ki babha bat shongdor nadu 10,000 hadu 100,000 tingka menta phila banyo hagador lai 10,000 tingka ya ki sopti etho ba shongdor hinyo 10,000 seneng pinyo tang san 10,000 tingka amtang kata kawei ki sopti kadai kawei ki design tang naka benta jongpi wan jit nok loi na molai moro bat na mod pran pho no menta hau khandai saw lai riusan pra hinyo lai pra